Rajevčanko, ko ti ruvo kroji, pa na tebi tako lipo stoji. A iz Rajevog sela nam pod rednim brojem 8 dolazi Dorotea Marković. Hvaljen Isus i Marija, svi idu pošteni. Eto, kod nas danas kirbajna Elino, pa me mama spremila u najlipšu i najbogatiju nošnju. Kaže da se udaš za nekog bogatog i lipog diku, a ne zna mama za dika Josu, a ne mora ni znati. Jedino što ću vam kazati je da će biti vašara ispod šlingeraja. Dorotea je spremljena u rekonstruiranu narodnu nošnju koja je ručno izrađena nakon poplave 2014. godine od strane Ministarstva kulture, a uz pomoć žena iz sela. Oplečak je tkani vezan zlatom na leđima i rukavima. Na rukavima su motivi ruže i šlinga s rupicama karakterističnim za cvelferiju. Gornja rubina ima zlatne prutove i vodoravni rez zlatom s raspljetom i šlingom na rupice. Marama je ručno vezena zlatom na cijelo po svili, po rubovima ukrašena zlatnom trakom. Oko vrata su 3 reda velikih dukata, a o vratu mali i u ušima obočići. Opasana je pojasom zlatoveza, a na prednjoj poli je svilena kecelja rađena zlatom na cijelo. Počešljana u djevojački cup sa vrenovanjem, ukrašen šumicom i muškatlom. Dorotea Marković u narodnoj nošnji Rajevog sela.